Officials misled her as a scathing report finds mass failings. Political reporter Ethan Griffiths has more. Controversy surrounds an upgrade of border biometric systems, initially costed at $19 million. But an investigations found officials tried to keep price increases from Stanford and Cabinet, as the project ballooned out to as much as $40 million. Stanford says there was a trifecta of failings, including misleading ministers, removing staff who raised concerns, and creative accounting to hide costs. The Public Service Commission's also investigating, with MB promising employment investigations if needed. Meanwhile, the opposition leader says schools need flexibility on progress reports. Labour wants to scrap the SMART tool, twice-yearly assessments for years 3 to 8, introduced by Minister Erica Stanford. Chris Hipkins says they oppose a one-size-fits-all approach found overseas not to work. So we think schools should be given a range of different tools that they should use, and yes, they should report regularly to parents, but the teacher's judgment is very important here around when to test and which tools to use. Mixed views in the UK Labour caucus over Starmer's under-16 social media ban from next year. Australia Plus restrictions come into force next year, covering platforms like TikTok, Instagram and Snapchat. Starmer says it's backed by 9 out of 10 parents, but the BBC's Nick Watt says time will show if it'll help him keep his job. Yes, there were Labour MPs in the House of Commons this afternoon welcoming it, really pleased. Others worried because opinion is divided. And Warner Brothers Discovery is betting its streaming service will be as successful here as over the ditch. HBO Max launched overnight with plans starting from $10.99 a month. The platform offers hit shows and movies like HBO Originals, Warner Brothers and DC. Managing Director Michael Brooks says they're feeling confident despite the cost of living crisis. And that's news. To sport, and first half goals for both teams in the All Whites Football World Cup opener against Iran in Los Angeles. New Zealand went in front early thanks to Elijah Just, only for Iran to equalise in the 33rd minute. Just's goal came in the 7th minute on TVNZ. And they may be in for the first time here. Oh boy, they are in. And Elijah Just rattles the back of the Islamic Republic of Iran's net. The goal came after Chris Wood brought down a long pass, playing several close passes with Just and Saparit Singh before Just volleyed the ball into the net a short time ago. It remained 1-1 in the first minute of the first half added time. And Storm's second rower Eli Katoa is eager to move on from conversations around his traumatic brain injury as he continues his journey back to rugby league. That's sport. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Ualolomo Ualolomo Fuss So Ualolomo Le Fua Malepa Satu ala tula imaya sautao Tui savailu upe moni la ufa alongo Tafia taulia setufa tufanga so malo Oi Samoa Oi Samoa Oi Samoa Afia malie Isia uitulanie Ua masani Ile aini usamie Sia fo ila ulu se va ia moto Ole la male masina olo uanga se toto Olo upale uale so Ua matu sia la ufa asala
sa ulo to ai aloita ile whaalongo Au ewe tali Soria e te whaalona Ono ua lufalena Dia ua e loa Tasirua tonu whale alofa Ai lima ila utautawa Ua la vea i o umama Au utotonga Sau i o tau Ta eva le i o Pe ta tenu nofo I le mali e o si o loto Awele i e toema Salo fua Pe e te tali tonu pe ata sola I maunga Pe e te tali tonu pe ata sola I maunga All I
Samoa, kasilima ivokuru amo. Le chamber le wanti le radio Samoa le divang o le Aoauli de le so lua le so sfun ma le no nei o le masino uni lua filu no le wa se fulu ma le tasi bidute o te nei le tu lai lua e fi fo le nganga toe fa tala fantu e lau fa funga anga le ngata i leo lau mai moa e mai tono mo te malawa fa le finga wenga o tono o pisi nisi o kambri lungo le tele e va before i lungo o penga te fa langi so se tru o lo e mai wo mai le tu fa wa le de le su fongo le tru mai au kilani di sila Radio Samoa tasi lima i watolu a mo e mo i vantu nei au kilani e va before i le tasi o no tesi ma le tasi fa mo i Samoa i le divaengo la o li malo le fe le feiva e malo foi le sai i le lo fo le tuo o tanto filo ai i le ia o li manto fie sa so e fa popo i lo tu so i fua e ma lo nei o la fa tava ma lo le ngalo ma lo le fe le feiva e le mai toma tu i fa fuanto le tanto poto fa sala manto fie le sulu mai o ave o le la le divaengo la o e le o malulu tele e le nei fo ia so lo i tonu au kilani Bea fatu sa tu lea i lea fo. I le malulu le sa fianga i mai tantou. I le rava i aso e pei o na tuana yatu. Mana tua o le na fa i lo mai alo fiso le va ai tau. O suia inga winga o le tau e mafua mai lea i le tulanga e piori i le au nino. O tawilinga i o savili e mafana fana. Ia o lo fa pele o na malosi ia le angi mai. Ia ma afia i mai tantou i nei New Zealand. O le mafua ngana le fa i ma mafana fana. O le mea ia wa kaunga makua i malulu tanto. O le masina momone e le vai tau o le tau malulu. E pilau na i le vai ason se i vai antuni. Ki wha longa o fwoi lele i lo tatino. E se ale al waku o le malulu. Le al waku kongo le o fumafana fana. E au tō tingi fwoi maka ko o fumafana fana. Pita. O le poa na poa mo i aile i malulu tin. Se i vangana. O le te whainga luenga i whafole po. Ia tonu o nei lango nei le malulu ten. Ia tonu ai o mo te malawa. Tauna e lango na le mawhanawhana. A o le lava le paranke ke kasi. Ia wha sau kua lua pe sau kua kop. Ia e wha longa ku foi la lele wa sau wai loma le me pe o se mangisu. O lono o nei makua mafia fier ko ngā whiri. O nei te tonu o lo parankeki. E mafua maile. E lo fefe ave lo paranke ke fa la il vai tau le tau mafana ia ma se yo fo ye le vai ia e pola fo ia so le kai le vai velo le paranke ia te ia e au mai ai la o la wa mango o mana tau o mana fa mang e ke fa longo ko lava o la mangi so mai ia wa o longo winga la ia wa ko longo fai so fuanga e lau paranke ke ngai mafuai ona e valu e le tau sfurulu e le po awa o le mea e se le fia o le mea ngā le whiri e le mo le mea o le mo e ngase lo kaka e whai mea ia o ngamu a whairka i ngamu ma le afu ma le wha asu ngamu e o o le whirida oi e ke fiu e valu e wanga papala i mau a ia ala e ke fiu e su e whiri ia ia me fui e mo mai o le mo meu supermarket e le me ta o le flea bomb ia o kamalanga e fa pasi tono lo monta po lo lao ta puni uma fa malam ave ese uma me ai e wole fa io i ke fo ro ku fa makala fa i lungo le lau ai o le ngai ku mo me ai el ku ai o e ma kwali a nga lan to nga me le da io a fa io splanke ke wole me fa i lavona e moe ia wa kaunga whai e so fofua. Wale ma whai anga. Nau e se whili fwoi lele. Mai le mea ngai kai. Ia wa kaunga awe lapis. Ia wa ngā lo wa kiri e lava. Ona lele le sau moe. Ma sau malo lo i le po. Ia ona o nā manu wha la fua o le whili. Ai ma fua mai lea. I lau ko anga e awale a vea lau prangeki. E wha la. Ma lau fefe awe lau prangeki. E awe ka. Ioi. E martua foi la tanto musini tala vala fali
e le ngā whakia ngi e kako masing. Ngi mongi meo ngi palangkeke se lua pe ko, e re, e kasi al palangkeke. Awa a susul palangkeke al mkwa mafa. Ya a whaila whataitai, a whaila masini tāna balawana, o le 5 kilo le mafa, o le tanga mea mwhaina vili e le te metas. Ya e al wifo le mafa o lau palangkeke. Ya pe fiku marafa, ya o ngai kau whiolo. Ya e kangoro la mongo ye le lua, ya rua kolo ye mele vai kokongu, ya e le kai o ngau. Ya le mole meo le vai la au. Po le pauka, e kokongu o lau palangkeke. Ia rongo inga mai fafu. E mamali si kuaka ai makwa oki a kore skor kuaka. Ai o nisi nau vaenga tupu ia tātou le mele o le vaitau o le tau manu. Au te mana tua le vaitengi so le mako mai samu. E makwa maka uki e le whainga whiri. Ile nā fu i vaitau. Ia, ona o ta mala mai fu ile. Son, ile aia li ele ngau le ngamuri ka e aia ka ika. E whio lolo le aia le ngam. Ka ngā kua e pōra ngam, pēra ngam, o lo su e la leo le whiri. E wa le whiri e le kolo e fiki, e fiki. E ke fiu e su e le whiri, e le mawhaiona e maua, e misi le wala, e pe a kau wha le kongu fo i le lau sila ma lau wā ai. E wha ma lo le futalanga i anti te peo na ia le tau ma futanga, le nei fo i vai ngō le Aoauli mai lava le tahi au, se iu lia mai stei mele maantu lewa tātou ma futai, se iu lia fo i le tulai wha i le afia finei. Ai le i tū tātou le wha talo whai ta māma i le malosi o le tātou nu, mai se fo i au auna pa i a le tua o le temidei, o le wha mai le tala la tamai. I le wha ngā soloina i o le afa mulimuli o le talong mua a le au soka New Zealand. Pei ona au hea tuai. I le ipu o le lanolangi o le taamsanga o le soka. I le la talonga le whaia i le teiminei ma le au lea a Iran. Io, wai e le whita wa Iran ma Amerika le la vai a vela ko au. Io le ipo lanolangi. A le me mali o le ipo lanolangi. O le whaia i tono a Amerika. O longa winga. Ia, whaafitai, o le ka kia e se le whaaporoki kia Trump ia mataitai fo Iran. Ai whaatahua ia le sao o tangantalau tele. E tau wala meile me tau talonga. O mai ele umida mantale ta le afa mumua le talonga le All Whites. Ai si koa lo New Zealand. Ele ileva ana maua le aina o New Zealand. Ia ai maua fo i male si koa a le aua Iran. Ia ta le afa o le tutusa o le afu. O lai taitasi. Ia mai o le timilade. Ia o laua fast fulu ma mreiva minute. O le talonga talo na whanga solo le afa mulimuli. Ia o lo tu sapea ai o le talong taitasi e pere i le tau whinga mo muana le au New Zealand o le All Whites e le tamasanga o le ipu o le lanolangi i le talonga o le soka. Ia talo whantua i le rivahenga o le Aoauli au auna pa ia le tua tau suina le ipu vai o le online so se fanta whai tolonga lava ma lo le ona sa ia ma lo fwere wha ma losi tiute wa tōwhia iai. Le ma futa mai pia tamama tina ma tutua e le tai Aoauli e fiafi ma le po o a mai o lua o a mai o tō o a mai le tau ma futanga ua fiki le kako ua fiki le kako peimi fai ai le ua e nganga e o malauka hei fai ma mai le li siki o le kahat o le vo ke fia i lope koe fia ngai sengere koe kongo la kau ai le fa pe ngar ko wo avaku ai le ia se palingi au mai fai va le li forka ko mafkanga le malo se lo no lo fi tai tunga wan sailina sailinga maruia ma lo le fer fai va ma lo le tawa tai e le nganta fo ile ia o le fana wa Jalo si ona sa ma fai ona abudan tu na yalom fana ia onga ile de ia solua ia o le temi le ne o la viva for la wa tanga mea ia e ke koi fo i mai ai le piking o le fanga wa ia o le ngawa kau fio lolo aku le su ia dava pe o na foto una vili la tanga mea e ma tua e hoi ma tua o le prankeki ia kasi prankeki ai le fa pesca mai masingi kana balava ai koru prangi walu atu ile fale o umale ya uga fai si vevela fai si asa saufia ai fia inu ise fai na utago atu ile ato na ole pau opa u fai suiti suamalie saufia ai ai wale ai semea o ai opa
tapogia. Ole apu e malo e nau ai ni fo. E ai isi apu suiti isi apu e oga. Ai ole fai e lele mo taimi uma. Na utago atu i le ato na ole pau. O pau fai suiti sua malie. Sa ofia ai ai. Wale ai se mea o iai. O pau fai. Pau lava le mea o totoe. Ona o mata pogia. Se chips, pisu po e mau ai calores. Ona mea ai e faala pua ai ue. Ai ole fai e mau ai carbohydrates. Na utago atu i le ato na ole pau. O pau fai sui i sua malie. Sa ofia ai ai. Wale ai se mea o iai. O pau fai pau lava le mea o totore. Ona o mata pogia. O pau fai sui i sua malie. Sa ofia ai ai. Wale ai se mea o iai. O pau fai pau lava le mea o totore. Ona o mata pogia. Ona o mata pogia. Ona o savali. Ile town center. Ona ua togata. Le penicini. Ona ua na o. Le pau fai. Hey. It's only a pau fai. Ke fianga o le riva ngo le Aoauli do o lose fulu male tolo miru te butene le tula e lua pe pele nga o le wa ma wale tanto filo inga male sunga ia Victor o le tutu mala unanga ale tire world and auto limited i ona la e lua na ida i o tara i le rifo i vai ngo le Aouli ba lo nga lua Victor wa mele dang tu ya so tuma via la to Fofogamua to porfoni tula re uli to punga banta mo tama na masua isi sono madava ngadenga de tula de uli maru pai to ya sulu maru si avella ngi o tawa seman ai tawa yo tawakin morkaya arwala mengi de o ubi ya pixi mato balpora tu ora ga ime si ko ta vale pai for service tulanga na re pixi mato como ba lo fa tanya Victor ya fa tai vole lo vole tu e o se ha ko nga se pi ke malo si lo ko ka manuru a Victor ya aku ko ko ngono ba nga de nga ba yo ki kire mama to ya ti pa ki mal lo ki kire ko nga to ko ya le yo ya la va nga la ve ki ma le sia wori alors nga lo Victor ya o mai ya tanto fa to o le dei so mole fa ma tu fo il tanto tu fa mo ya saya teman numero 2 masa firma to sini ya one ngalo ya susene to tani masaya ka tu rosar mato famu i masasi tolu sala susene ya isolo lo sala i mato susene ya pamainaro Africa sex ya pa konkat kan tu masato palo lo morpo tu ta vale ya mato ngata fore mato se uma no tu ta vale ya one ngalo lo staff maro numero 2 fa tin kusa masa ya que va a la vez mato se vaya que está si son que si RPG penso che io lo scriva sta la irtene a fatto fare todo con questi politi poi e così tu lango tu puoi fa madulu attua lei la vuole so
kisi fola o man pato so la mata to pe sini hasta fo le ma to farisiana to nai ya ile tasi ma to sta ma ti vo pe fale vo o tu service transition service sa sima ta vale so kimo ma mori yo la ta to vai ta ma lu vai ta ki munga a ya kamala nga ka te ke fale to ya ila va sin fa sta ori no tu mai ya le la valo sumai ta no fa ka sambo sesuatu yang lang alaba di fina masuk tak balik gue mesti pupas nuku supa masa pole masuk interview masa sadela kalau tak balik Glowing Spring scanner kali semua tak balik ori semua test sport yang mereka intel live boleh hospital kalau final pengaina masa scanner kali semua tak masa pole Allah wahler kena masuk papina test mesti tak balik nak aku masa pole student ia masuk ya lelau sumai sesina kita sama-sama tanpa PT cuma di satu hari ini yang ngasa boleh oleh masuk sahabat pasal jadi masuk HTS masuk CV masuk N atau boleh pergi aku venga highlight menganalisis maupun modify oleh snoko merpati ya masuk satu lapor masa di masuk ia satu tak balik pasal OTS boleh sau menekeu umbaran apa ke pasal tak balik ai firma ka usik match na siya sa labo ay sikiraw lang o sa masok na silang mo oy so ino lo tatway pati so tawal po awal ngalo ulo nga matukay na sa ating no lesson so masino tension na para sa bali ya maso sa bali ni ba so ya por maso kasawi o siora ba ko sumo polita kasi manono to sanga na basi sala ay ba uman sa bag umana umat sa bali na kapesya sa sanga ay bola wando sistema yai ya vini mai maso numero ole o iba se fa to do o você forçado mas o fatau nem na o tá sacrifício solo a peso tá po tuai que mac muito sa vale sai solo mai uma sai duas solo lua sala em uma maso finance então lá quando vale vem mas po se lang que sai mau ya maso mas sa vale tão específico então a fazer foi lá para o passo a testemunho o foi so lo ka sini ni Samoa kay sa sanyo oy lang alam in mato pa foi pa falo sa hindi mato alignment aso pula mato pa makta ano sa Fofogamua so taki to lo ang mato fit ole Yokohama ili sa Mexico dito ay si Poitan isi lo mo in mato company ya pa pela kiwa so malo sa valley ay kulang po may kawin kulang alawin ito na trading na win flight ay pauwasin pa wala wi po may amaso nagkakwa sa really man mas number o ibang si solid solo mas ito tani po lunga po mako website po lunga mako Facebook ya mo se ya maybe may mato ke really man mas number na ya ay mako lunga mako website ya Fofogamua mo po no pa mato ni sula le holi por may numbai malia Samoa sai da ba so foi ela sunga ya Victor wa vela vo ia ma funga tamu molina o tau tumala udanga ale entire world and auto limited yona la lua e ida el pichuno o tara olewa se antula tanto taimi ya fia wa lus fun maliva mi tu chat ni link to line lua ile tau tua le radio Samoa ta siliba vitolu a moide ya kilani ya wa lus fun wiva fu mi tu chat aile ya fu e le tolu i Samoa o le tasi ono tesi ma le tasi famo i Samoa va telefon tuai e le tidai a Selina Siosi le ma futo mai le tanto tutua G-Birds ya va pe foi miu a mosa mautu malavle ma futo mai le divango le awu o le tala fia mai le talonga a New Zealand e le tanto o soka leo le o whites ma Iran afa muli o le talonga lo fanga solo o le o toi maua le si sikoa ya polisi ai polisi foi goal New Zealand le all white lo winga o le terminale le afa lona lua le o lo fanga solo New Zealand lua Iran e tasi le la tusikoa tasi lima I fatolu amo Radio Samoa Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aviai, maisi.
A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolu fituiwa Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o walu selau, lua lua lua, 555, o walu selau, lua lua lua, 555. Ua mawhai nei o na whaatau wantu tōpapa le Digicel I lunga o le upenga tawha ilangi a le ClickX Pacific. E mawhai fōi o na lafo aise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, tō ngā whiti mawaru atu I le na o le 5 tā la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fōi o na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo aisau tapap a le Digicel. Pe lafo ai fōi sau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, tō ngā whiti mawaru atu. Morisi talanga vla au le olua tasi 5 tolu tolu fafa. Olua tasi 5 tolu tolu fafa. O mana o mie o e pose I sialo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Imata au pue peo le vaita mai no whanau po anga luenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na lai sene, ma o silia ma le se 5 tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, imata upu tau whi malanga inga. E awhia imata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi, tasi 5 tasi, o 5. Eva mai pea I the radio kasi 5 I wakolu a mo. Au ngā tele sunga mo
Morning, boss. Morning. Morning, boss. Chief. Hey, g'day, boss. Wat zijn zo? Morning, doctor. Piki, maar ja, cold this morning, eh? How's your morning? Check you zo. Parorusu para. Hola, boss. Hello, man. How are you, Coro? Morning. Boys, make sure you're kind to each other. Enjoy your day, and if you have any problems, don't hesitate to talk to me. And no more ai kai lafo, okay? Okay? I'm a taste of Talusanga on the tattoo Aoauli. Talusio Ningaluenga, Masesi ne Ilove. Fai Malifa Tete, Ngalue Malifa Auto, Talon Fatasima, Yamanuya, Mea Uma. I fight with my fam, my pass in the two mata. I used to boss if you money, may your matter. I want if I mango colokila lol time sa ope over my lope I lebali lo manao. Tikile sope ale I sana lifi. Fo to ya anko pe afisi. Ye eli mo fo ila ulani si. Ma otu fa Samoa ale o ingilisi. Let's go. Tato fai famalo. Famalo lo si. Chopilinea so. I will fa I eat to Sophia. You mo ile ninga luna sana viinga. Tato fai famalo. Famalo lo si. Chopilinea so. I will fa I eat to Sophia. Manava fifia. Boy. Aole fusia ile masola falo. Ole malo si ele se failo. Fa malo si tai tali si moko. Falo ile le ya posa sa uta oto. Awa. Utu si pasi sa ile ilang aluenga. Olonga lue fuia ilo tutongi. Sa ile pole so sing aluenga. Ele ole tu si pasia ole tango te whamaoni. Tatele toe pole ni ta tu si pasi. Tu sa penu tili ta whapalani. A ta whamaoni a tu le tunu ti me whi au masani. E te ea e te e tu e tangi. E umane ua yesera tu umasati ni le ami. E mano ye na lo nei e toi malu ye le langi. Tato fai famalo lo si. Topilinea so.
wale wha ai I tau sawhia Aua I le nenga loenga sana vi inga Au e tato Tau whai whamano Whamano si Tau bile nei aso Au wale wha ai I tau sawhia Te mana watu e mana whiwhiang Ia laa mai ano A whai ua yo a ono te tongi Sele ilonga lui male whamaoni Whaate alau tau langa Ona whai leo fuafuanga Ma mana tua Samoa I lau whasomo se whamamoli Whai lau singa masani male oli Toi te tufo I mana vai so I le loli Ai se iau fo I la I le aso tongi Whaatata wha uma au whai ai la Mai fo I samasongi Au ai te ai ina ne ia se oli E se tu se aku ai whaali mai pa umoli Mawaloa launga luenga ko anga I kakalo Loko mawalalo Au ai ke chiki ai whaalo alo Ko anga I whisili ma wawela wao Au ai ke papole fua o I se mea Au whainga luenga lai le vale O lai loa mai o le ngai ke pase e o ngā E se le so enga lo pasingi au Lele I mawalo pi Lele whainga lau tax Ai le I mawau pepa A eu so mai e relax waka kau o ngā pase me malo I low pack Sau Pack, barship, au e te tawhau Wa ai oi I tuli e le usu mai tai au Pack, barship, au e te tawhau Wa ai oi I tuli e le usu mai tai au Mai a kile ni a skali e kau I a skivi o I whalangi Musika se kamali I le so I whiwhiloi Ka me ki sasi u o ki lang I tātou Tau whai whamano Whamano no si Tau bile nei aso Au al wha ai I tau sawhia Maua I le nenga luenga sana vi inga Tau whai tato Tau whai whamano Whamano no si Tau bile nei aso Au al wha ai I tau sawhia Mana watu e mana whiwhiang A whaaita o e seisi Ia e ono sa I teisi O alau lilo tama wala lo A malu I whale malu whafo Au whainga luenga whea lo whani Mata utile naka mupani E amu I le na pule siri Ele so ona whai e seisi Se amu I le na pule siri Ele teitai fika e seisi Go, 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 how low can you go? 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 How low can you go?
fianga sui fefiloi o le rivaeng o le Aoauli faisi pisi o le tātou tautua malauranga le rifo i Aoauli o le asolua. Ia o le daua toi tutusa foi ai o le talonga New Zealand ma Iran. Awal o waiti le talonga le soka e le talonga mua na o pool games ale o waiti New Zealand o le lua Iran lua fo i New Zealand e pe o le iei minuto lo tutoi o le talonga i le rivaenga o le Aoauli. Tale tula en tolu e whaafonga i seu tōtonga o tātou tala telefon o le ria Aoauli e peo le tā pera mai ele vaenga telefon ala radio Samoa tālu sia o le dawa tau nuk malamanuia ia ave tā vale le ngata huilea o tau umamatua ia ranga ia tu e piki le whana wa onga i le reifo ia Aoauli mātalo fio le aso lua.
alofa lava o se whaupoponga nei I tala I vai whanua. O le aso toa na inei aso luasfulo Iuni lua awhilua ono, o lo ofa atulanga I nisi o tamali I Samoa se awanoa o le awhiloa I ai ma le awhionga I a wawasa mana I a Winston Peters, malana vaenga wha upu whai o le New Zealand First, ma so se tasi o le mamalo le atunu I au kilani I fia Aoauli, ma o le a whaia le awhiloa inga I le whale o Samoa I mangele, I le itula e tasi I le Aoauli. O le tau whai a pa tele ai Edwin Puni, o lo wha mau pupoina le nei whailo inga, ma lo o watu ai le wala aulia mo so te tasi, e mau le awanoa, ina ia susu atu mwhaalongolongo I se whaasua mai foi ale nei tamali, e tu sa ai mafuafuanga o lo o ia sila sila iai, a wase manuia o tangata lau tele, ai mai se lava sa mo mal Pasifika, o lo o nopia ai I New Zealand nei. Pei ona sila fia, o le awhionga I a wawasa ma le New Zealand First, sa whaatangi sia fo I Samoa, I le latou sa ili ngā mālo mo le sitiseni New Zealand. Lea o tauli maina nei o tātou mātua, ue ua anga waa mo lea whaamanuianga. Ma ana awhio mai lava wawasa e whisila whai ma Samoa, o inana a matai o na waai le langolango mai, o le neita mali I le whaatala ula atu a Samoa. Na savalia fo ia le awhionga anae atha anae manisi o le palemene a New Zealand. I le mata upu I le visa tolu masina mo tangata Pasifika. Ma o wawasa mana ia foi le sui o le palemene na awhio ane tau lima le talsanga ina ia tu uina atu I le palemene. O lo ta ua foi le fina o le national ina ia si I lunga le tausanga e fatu aanga waa I tangata mo le pensione. Mai le ono lima o lo iai nei. Ai ia tu I lunga I le ono fitu. Pei tai, o le awhionga fo ia wawasa mana ia. O lo fina o malosi e te ena le swing. Ai ia whaatu maupea I le ono lima tausanga o le soifua. Malesi mata upo lo fina o malosi ai fo I wawasa mana ia. Ina ia sa ili se lavea inga I le taiminei. O le tūlanga wha le tonu kua ia li kalapula kapia le moana Pasifika. Leo lo to telefana o Samoa. O lo ave iai ina ia tapena ai mo lana manu Samoa. O le tele o le langolango ale nei taitai, I mana onga ma whaatalusanga ale Pasifika, ai mai se lava I le mamalu o Samoa I New Zealand nei. O te tawai ma ono mea, o na toe maua se whailoa inga ma le nei taitai, ina ia whaalongolongo atu a o whaasua mai ana fuafuanga. O loo nau nau, ina ia whaatino mo se lelei o tātou tangata, o avea Aotearoa, mau lātou atu no u. Ua whaamaunia mai si li poti mai leo leo, o si alu toto lea na maualo na tino I au tafo si awala I se whaitu mautua. Na umalavalo na ola I tutono na manavolo na tina, a ole I whanau mai. O le aso sifulu iwa o le maasina taluai o me, na mawai e se tangata whainga luenga, o si awe masini, le tino o le nei pepe, I le Wairau Bar Road, e lata lata I Spring Creek. Na ta ua il taita I leo leo si asi I le whaitu o Marlborough Simon Feltham, o se tautonga na whaia I le tino maliwa le nei alu toto, na I loa ai, na umalavalo na ola I tutono na manavolo tina, a ole I whanau mai. Sa ue Feltham mo loo whatangi si e leo leo le ainga o le nei pepe, ina ia anga I mai e whailoa mai lātou, o na olo iai atunga lunga I le soifua malolo ina o le tina o le pepe. E mātou te fia whaamautino o saunga le mo le tina o le pepe, mai mawhai o na avatu ia te elef sosoani tala whiangai, po o se tonga fitinga o loo mana o mia. O le isi tu o loo fia maua I e leo leo se fisota inga ma le ainga o le pepe. Ina ia tala noa po le ase fuafuanga I te tau na whai le tino, lea na maua o le alu alu toto. A whai o oe ana le pepe po e sila fia fo ini whamtalanga o le neimata upu, e ono fisosoani le ngaluenga leo leo, I le tau sa I lia o tina o le pepe, po o nisi o lona ainga. Ia whafisota I mai la lātou au nanga, numera tasi o 5 I telefoni, po le upenga te whailangi o le tasi o 5.police.govt.nz. Matu iai le numera o le whaila, o le 2 tasi iwa/iwa tasi fitulua. E ui ele o iai se au soka patino al Pasifika o tau vai le ipo lalangi o le soka I le nei tausanga. Lea o le awhaanga solo I le United States ka anata ma Mexico. Ai tolo ni tamata alo le au soka New Zealand, le All Whites. O ila tau e mai ni tupu anga Pasifika, o le a au wai I le nei ta melusanga. O le tasia se ali I Rarotonga o Max Crocombe, ma le isi to lua e eio la tupu anga Samoa, le ali o Marco Stemenik, ma Michael Boxo. O le ali I Samoa o Marco Seufatu Nicola Stemenik, o se alo e whaasino le awhio anga o solo I ano a maa, o lo ta alo I le tūlanga o le midfield.
O le tausanga I lua olo tasi na lua I taalo ai mako I le All Whites. I le lona tolu ono ai lea o ana taalonga, mai le tolu walu taalonga whaavao malo ua taalo ai mo New Zealand. Mana ia ulua I kaptenina le All Whites, I le whaai unga le tausanga talu ai. I se taalonga whaale wo whaavao malo na taalo ai ma Ecuador. Na whanau masoi fuane le ali I o mako I Wellington New Zealand. A ole I se e atu I Europa, I le se fulu walu o na tausanga. Ma o taalo ai nei I nisi o kalapu soka I Europa, e ui o lea ua au ai mai e taalo molo na atanu mo le ipo lalulangi I le nei tausanga. O le isi ali I Samoa o Michael Joseph Boxall, e tupuanga mai le awhianga o pia I Samoa. O lo taalo Boxall o se defender mo le All Whites, ma ua whaalua o na taalo Boxall mo New Zealand I taalonga ali Olimpeka I lua afi malvalu ma lua afi lua whaa. O whaaono tolu o na taalo Boxall I taalonga whaavao malo, ma sa taalo lana lua I sikoa, I se taalonga whaavao malo ma le au a New Caledonia, I le taalonga OFC World Cup, e anga ai le au mo le ipo lalulangi, manu man malo ai le All Whites, I le taalonga, ma ua anga ai nei mo le ipo lalulangi. O le tausanga I lua afe se fultasi, na ulua I taalo ai Boxall I le All Whites, ma sa taalo o ia I le au lea na manu malo I le OFC Nations Cup I le lua afe se fulwono. O le tausanga I lua o lua whaana taalo ai Boxall I lana taalonga lona 5 fulu mo le All Whites, whaasanga ia Mexico, ma o ia na kapiteinina le na au. O le aso I le tasi le Aoauli, le urua I taalonga le All Whites, ma atono le atau whaita alo umai nei alo le Pasifika, ai mai se alo e to alua o Samoa. Telefona le Radio Samoa, to whasoifua. Le na ua whaafunga le tātou turu I se o tōtongana o tātou tala fōu le rivaenga o le Aoauli pe ona funga dātou ma tāpteina le whalatua I a Sarah Stasi Batea o le vaenga o tala fōu. Wa whiona tue maua antu se isi ona whaapoponga I le Aoauli o le aso a tai ao. Mo le tumanei whaatala whātu I mātua le ngantoi le ola whana wa onga o le daua tuwala o tala whatamaiti o amai o tau e amai I le onga I le nei aso. Ya tansi esa e sta I lo faya onga a tansi foi o dain tel wantu ma avantu au mea onga fai le tau fale e le afiefi nei. Fa maule lo fuspa tono le tau a ta vale a wole faya le ska makiki ya le sika makiki o le bena tu poi fo le pisa ya le le fa maule lo fuspa tono o le ta vale ai le au dan tu le tanto tala o le tau o lo ye le lipoti mai lungo o le tanto o le tele. O se loli o lo whapelea o na mu ai le I o antule I le Rosebank Road off-ramp I langa I antule mai I le vale o Point Chevalier whaasoloti dai tere tu I lunga le State Highway 16 o mai I lua lanes I le tu I le anga vale o le dai o lo poloka I le teimi le dei ia ma o le asi loa koe ma le traffic I le rivaenga o le Aoauli le anga I antu mai dai Point Chev anga I antu I tere tu Ja, o le wenga nei le tātou tala o le tau, mo le rifo I aso lua lantou, e rangata mo au kilani e whapefo I alo tātou o toro I Samoa. O le so le e whai mai e kilia le tau I teimi o le Aoauli ma whaatupula I le langi le lei o winga o le tau, so viliangi mai le tui mātou I sifo, whaasolo inangi mai le tui saute I se sifo. O le mawhanawhana mo le so I au kilani sifulu maleo no tikeri, o le malui le poa nana I se fulu tikeri e ngoto le la I le se fulu lua minute te ai le 5 I le fiafiana nei. O le aso antai au le aso ane le lai au kilani nei le 2 minute te ai le afo le fitu I le tai au whabai e le langi le lei le tau I le amatanga o le tai au na whaasolo tu lei na whaatupula ia mo le mea o le awawa. E ono yaina I wanga mai teimi o le tai au whaasolo I le Aoauli e matele lea I le tu I sisifo au kilani so viliangi mai le aso antai au me le tu I saute whaasolo hinangi mai le tu I sisifo I teimi o le tai au. Whaatalo whaatuaile I le rivaenga o le Aoauli ia po le fiafi fo I Samoa I le was fulu minute te ai le whai Samoa
Ia ila tau nai mafuta milunga o le tātou la leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo I Samoa ia ma le tasi lima I watolu a mo I Aoauli nei. O winga o le tau mo Samoa o au savile whaasolo ina malolosi o le tua o loa o lo ofitia I pea Samoa pei ta iu se vaenga o fitai inga o savile ma timunga o lo o tau I lunga o le atru mai au mai a timunga whapea wila ma whain te tili. Fautuanga mo timunga ma mawhalo o whaamalo sia pea mo lauwhanua uma o Samoa. Fautuanga mo savili malolosi o lau whaamalo sia pea mo lauwhanua uma o Samoa. Fautuanga mo lolonga o lo whaamalo sia pea I no whanga tūmatawhanga I saute o Samoa. O le venga mo la so e yei timunga mai ma mawhaini siutaimi whapea wila ma whain tili o savili malolosi ia le angi mo le tofa tauta uni siutaimi. O le venga mo atai mo Samoa o le a to ulu va solo ai timu. Tulanga nai pe o le iei winga o le tau le rivaenga o leso e le nganta mo I tātou nei Aoauli e befo I lo tātou wha sinomanga I Samoa. A rono silava talavatu le tampo ina le Hurricanes o le mona le asi malana whangu fuala au vai sa tusi tui sa le mafuto me le rivaenga o le au ia malo pa taile mafuto me le rivaenga o le aso Ile Totua Ale Radio Samoa. Radio Samoa.
This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunisations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider. O tau sa ili se sa molo ainga. Po o tau sa ili sa umasini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga i le kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Le Shine Dental. Fofogamua I whapitoa o le nei vai tau. E whai a fuole si aki o loa I le Shine Dental. E lima se lawi wa iwa le tau o le nei whapipi e tasi. One tooth acrylic denture. I le Shine Dental. Susu mai il tatou whale fau. E au tafa lava o le whale tuai. Lima fitu wha grade te Arthur Road man kaio. Telefoni lua fitu fitu ono ono wha wha. Lua fitu fitu ono ono wha wha. E whai ngō whielo o langa. Pe a le leila ufa aperitania. O tala ina nei avanoa e tele stalai I le Dynaspeak. Mo a onga fa aperitania. A onga fua e ono fumau I New Zealand. Pe si tiseni New Zealand foi. O le a amatalia vasenga I le aso lua fitu o Iulai. A whai e te au mau I Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellington. E tala fea ngai le Dynaspeak. E fsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu whaatasi, lua lima lima, ono fitu whaatasi, betana I ane I le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ole tingmi ole was full malay vam do to generally to line tonu to fa talfan to le divang ole Aoauli mantua ele ka tei le fa na wa onga na tu wa onga yo le da fu tonu ta vale saudianga ya tu kole ninga o vasenga ole fia le ka tu le ni si fu fuanga fa le a inga pa wale me ta wa fa de tuantu ya la tu fu si pa u fa mo moli ai falling mai o nai matua io ma lo si le polo call tanto traffic le di fo I vai o le Aoauli langa ia tu le mo au kilani si fo lungo le state highway 16 ono le mua o stasi na o loli le di vai o le Aoauli lua lanes I le tu tau vale le o poloka ile vale o point chef malanga ia tu I dai au kilani sifo da wo ia malo le malo le ngatu ile ya o le vai o le au fui mu e tinei le mu ia mo toi fa solo to ile tato traffic o fancy si lo le vai o le Aoauli ya o le tala le o sa wi tu fo ile le talonga all whites male afo male awa Iran mai ale talonga ile Aoauli ai o le talonga New Zealand lua Iran e lua o se tala fia telelea ile amatali ai o le sanga o le ipolalangi mole awal o wainta New Zealand e pe o ne whaafunga atu iai ia tātou telefoni le Aoauli o le so e ialo le Pasifika e au fiai malo e tolu o Samoa o leo lo ta alo le tātou au nale o waits leo o lo tau vai le ipolalangi o le awa Iran o lo o tūlanga lua se fulu peinta ian e whaisi mawalunga o le tau mwhainga New Zealand leo o lo iai pe a fua atu iai I tau sanga ua mawai male unga fo o le tālonga e pe ona iai nei New Zealand e lua Iran e lua le lawa mawai aina e lua mo New Zealand I le whaatūlanga na leo au fui lelo le ipolalangi e pe ona tali maloi a Amerika o Mexico male atu fo o Canada I le nei vai tau o le tau sanga van jalvanti ia se li tumna fono Williamu ia le huta uma mai ona asi antu le filmai mai ona tui man fala au mai siona uso li le maiava ironi ia ma lo fa tele ma to mai le tanto wala le le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ya le sai sifo ia ma sale mo ia poi ma ave se kupe ko inga ele ngalo walu ave kupe mai le wale tele ko inga tanto o mo li fana wa o ngai ai ngolo fa mai tanto foi mai e le si finga kau fa vale fo le wa fai fo ni se tanga ya o lo a fia tu ai tanga ta ma tua ta mama tina ma tu e todo ni si
le wala patai mai ele mtanga luenga le wala kia lu se memma e uma o fa ilo antu po le afu ile fainga fo ya ua fa vre ai tanga te matu tono le tanto tulu nei e atalele tu mai sisifo pese fretu ai a fasino mai le na fanga e la lele na unisilana. te whaapeane ai Ua sui a le ta ai gai lau vai Talu ona tau mai Fia fia lo ai Ue tau le amana ia mai ta O pea o se pologa I le fatu ai Taya i le fa logo le faya vaita E ui so alofa Ua wau fili fili O le ato e foi Le tama savai Ato luta Ua salatai So se se Ia fama galomai Tausia ina O sale ita uina oe O
morning, class. Good morning, Mr. On a track. Ya ole fight satu tanggal aunga. T49. Wow, name. Luis on a track. Accent. What ya unga track sama dia sur. Jason. Apa suran A sampai A ya. Bye, follow my. Ufangala monu pisa TV hekaro. Ole bro, Rora biti. A-E-I-O ufangala monu pisa TV hekaro. Ole bro, Rora biti. A-E-I-O ufangala monu pisa TV hekaro. ole bro, Rora biti. A-E-I-O ufangala monu pisa TV hekaro. ole bro. Rora biti. Jalo fatu le mamalo le basengala mai mai pupula ile ngita wa inga abise eba epengi wa amakale su inga ole base akosole fa asa o mele pena kasi eka bili bile wasela uwa bebela kasi nuwa populupu ba eba iba inga fai kaule fa akele ya luwa o vale sela ili sisamo inga ile ngumela apa o kasi ka uwa salamo fule malo longa la kapi ile pose inga ba emo amole malo longa fa kapiki wasiki pipili eka emalo Ole ato efa fawa italo ole si ele leile a ano ole ile oso ile ma alili ole ufu seba ai petefo wati tawa ole taimi fa fanga vaya fanga itamaiti la nga asa ole fa la ole longo ole tau longo a e I o ufanga la monu pisa TV hekaro Ole bro, Rora biti. A-E-I-O ufangala monu pisa TV hekaro. ole bro. Rora biti. Chala lelo chala la cappuccino asesino fue medio le fa akele a ola le kuangimo tum saho pule lava oe pe ama kamele o eh si ama sorry I'm to see us in a rock to the eva a home long mana and a papa and I sing a song 5-4 children and so sing along I sing a ra sing a ra sing a ra ya o me ilalo ngase se me anga Momoa, nufoa. I ole pinko fia itina. Sa ole fawava. Ti ole taule fia itama. Iva alelelele ile ea. He rota emota utia. Ka kirikiti rora biti. Ole manulea. If I tonga fiti. A-E-I-O ufangala monu pisa TV hekaro. Ole bro, Rora biti. A-E-I-O ufangala monu pisa TV hekaro. ole bro. Rora biti. Ya umalon tu sila menai tu si temoni dah wapi lewat sama longo tuan satu ahoma. Malo yang tu fana sama lo sini asu. Si boleh naik sama nanti masa baru Luis kau semai cahaya oleh ahoma. Anu pokok jesu mai lang aserom notes. Dari yang obat cahaya mana lina. Tak sebelum itu ya. Dia dah fiasi. Wow, punitiai olela. Wow, oh my love, ufano noa. Oh my fauna, tupupe so uma. Vai lo putino taluai oi sunga. Alo failing atama. Se ilonga leo tina te mafai. Ai tu uia saula va se aso. Imoa ese tali ona yo kumanda. Fetu ole lani se ita mai. Say ole sami say tala no mai.
taimane a oita se mai ta avale vali wa ole loa ina pea isea ua whaingata o se fufuanga o e lava o sia utaimane moni na o fili ai le whaamaoni malo utali tonu o laulava sa eri ai leva me ona umai lon keli fetu o le langi sei sa umai sei a o le sangi sei talano mai tole la saule poni sa ualilo tu ai o folinga fetu ole langi sei ta mai sei a ole sangi sei ta no mai Fofogamua le whiunga ia pese tā puni o le puni alawa ai le rivaenga o le Aoauli. Ia ma le pese whamai ua u mailo keli ia io e se wale u mailo keli o le ri kārwha. Musika in ting tolu am wa ave ja vale langa ian tu moli le whana wa onga i ainga o lo whamri mai le tu wa i wa onga i le rivaenga o le Aoauli a whai o le whatoi mau tamai. Ia whaatala vātu tamai a whawhawina tani e lumala inga dai o Tara. E manuia fo inga se senga ole nei fiafi au tau stimi o sola soli kam kia voi le ko inga ka fovale o fai istanga tsole ali mo tanga tama tutua e la sola i lunga o le penga te fai langile le counties manukau police o lo fa pe mai ai wala putanga nei e le matanga alwengo leo ia tanga tanu o au kilani e miselava au kilani soute nei ina ia Matala mali potiantu i le matanga alwenga. Ia tangata tau whaavalea o lo la tau taumawhai. E whaavalea na i o tātou tangata mātutua. Sauno ale li i sa tinisini e ia Simon Taylor o le Counties Manukau CIB. O lo o si la fia e leo leo. Ia nisi o le mamanu o le turu. Ai misa lava i tangata mātutua. O lo o whaapelea o na a fia i lātou. I le whainga tau whaavalea lea ua whaegoina. O le tu o lau bank card. Ma le tu o lau card le tala i lau tupe. Ea, whamai e tu o lau card i to tonu o lau pūsa meli. Na paule taimi o te iloa le tu o lau card tonu o lau pūsa meli. O le taimi le whaafo o lau card mala fo mai e lau whala tupe. I lau maota po lau lau. O la e sau to tonu o le teutusi. Na pauna o le taimi le tu o le card i le pūsa meli. O le whainga la le au tau whaavalea i le neiwaitam. O lea la tau te tawili na i telefoni. Anisi o le mamalu le turu. Ma la tau fautuaina i la tau. O lana account. Ia po a la tau account. Tusi tupe le whale tupe. O lea ua iei le wha le tonu. Ia mai ua wha tonu ina i manitangata. Ina ia avifo a la tau bank card. E tou i to tonu a la tau pusa mid. Ia o nau atu la ia leo le au whainga aluenga le whalitupe. E hao mai nei ia cards. Peita, ele o se mea mo i lea mea o le mele ka ora kau whaavalea. Ele ai se whalitupe. Whaavalea i lalo le lale nei.
O le a nofo a ua fia whainia la tau suenga. O na whai atu le ia te oi, wa ai lau ka, e te alui whai tu tono lau po sa meli. Na pau le tangata e whaia le mea na o le tangata tau wha valea. Se kalo sia se i whiri mai se siaka ika. O ngā ka whai aku lei, wale lei. E au ngā ka waku lolea, a vaku maloka ngofoa. Masaka lua le wha voile. O ka ngofo i loi au ka whaolaka pusa mili po o hai la le ura le sawe. Ea, olo wape maile e matanga aluenga o leo. E to a tele tangata mātutua. Ua la tau walusia ia la tau seling. Ai le ni tama i seling. A wanga le wakua o le au ka whavalea le piki mai a kātsnei. O ai loa whaia la tau whaatonga. E le ngantau whaatonga fui i whala o loa. A au whaataunga i lunga o penga ta wha i lang. Ioi, wai e le ula kelo ka ngakai. O le whautuanga lai pe o na tu ina mai. Ia, mi se la wau tātou tangata. Ta mā, tida mā tutua, le no nofo taito tasi. Wa aila wa inga nai vili a kuilau ke fong. Ngā o ngā e wha longa o kua e le whi kauira ka rangua ka pēr ke fong. Ta pēr telefoni wa o le tele o le teng. O ilan tu ia vala awatu. E vala awatu fo ilele numera private. Ia pe le fa ilo ina tu ala tu numera. Ia ona tala no antu le ia te o le tulanga na o le tau fa valea. Ai o le fa meile fa matalanga. E yaina yu tantu tamam tida mātutua. O lea ua ma ia la tu seling. Ia mai le koe maua mai lau seling i pia avelga kai kau fa valea. Se i vanga na ila ua makua le leila ko va whenga ia. Ia ma lau fa le tupe. O lea la e ono maua antu ai lau seling. Ai o le fautuanga pe o le tui de mai. Aua e te muli tai i se whaatonunga e tu lau bank card i to tonu lau pūsa meli. E le te tau foi o na tui i to tonu mani whaamatalanga e patino i ante oe i to tonu lau pūsa meli whafuane o lau monta po o lau lawa. Aua ne e avea lau pin number le te tala i lau card ia po au passwords ia po au whaamatalanga tau whaletupe. I so se tangata i lunga o se telefoni. A whai tele o mana malama, vala au lau whale tupe, ea ona manino ai leo le mata o le vai. A whai e vala au atu se tasi ante oe, ma whai atu o le mata ngā luenga o leo le vala au atu i ante oe, ea ona e vala au la ia lea. I le tasi o lima pena vala au atu se si o le mata ngā luenga o leo i ante oe. Ea o nisi nao vaenga e au na tātou silafi. Ai se vai ele makau ki o le mere wo o i kaku. Ua o le kau whaavalea, ua pasi mai au le lang. Ua ilunga la kiki a kua o le kau whaavalea le ua. Oi, kalo fai. Ka fia wha longo kua se kanka kau whaavalea, e vidi mai a ka i ka whaapea. O lau penkat, ua le ka keiro leia la ka paling. Kua ke lea ko e sera e piko. Ea ona whaapea mai lola, a vifo lau penkare, tu ulu mo lau pusami. O lau meanga e whaipea a vidi mai se siakia. O ke whai aku ia lele, o le arake mi ke sawe. Lela ka penga aku foi lele sawe pu kofi. Ea o ngā ka halu lola, ia le a warku war penkare ko ngō le pusami. Ai makwa yo ka ngofo va lele va ai ioi. Va ai ele o kakare ku whanga mai met. Ele ai. E se tangata o nai whai ale tau whaavarea. E le ilor ke mea rua kua i lau pōsa meli fo i le ngila mai le penkat. O le mea lare, aua ne o tātou stai, ma aua ne o tātou whaalongo i ngaka kau whaavalea. Ia ma fautuane le toi ina malero matua, wa ai whale rila penkat te teu whale le, ia i tutonu o la a tutupe. Ia ai le kua i lava ka kouia e o ka loke ma ave e se fua se lengi mai a ko inga manero makua le whani. O ia ko ke whaia ngā mea ma le maru le mea. Ei ua pule lava ye yanga ia. Oi ea. Saula ia. Siva mai se yo ufa a fiestia. Umai Ungaluenga Paatau pati Ososho pelue luemari Susaupanga Tigipetama Oe po ole toi ina Uma ila Ombi
pila wali kama shaua lava fa mole mole ai fo iselo matua un fasina fa misa wali tene shaua lava fa mole mole Sivala ia ile música Amule po E fa manga ia ila weda Amule po Aouli fusia la panga Amule po E tupu ai foi o se misa Amule po Au manipu Oi mafuko fo e au manipu Oi a winga fo e au manipu Boom 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 chika boom papa o 5 6 0 low G no Kayla record yo Son of the S-A-M-O A way night and day For my people the Malo people the Aoauli Oh my fight yeah yo my la iya vika let's go Sivala ia ile música Amule po E fa manga ia ila weda Amule po Aouli fusia la panga Amule po E tupu ai foi o se misa Amule po E ai fo i se fa finge vai ma soa fa sopo moa wali kama shaua lava fa mole E ai fo i se fai lele fai sana sefe fa lai pankeke wali sunga shaua lava e fai lau kama Sivala ia ile música Amule po E fa manga ia ila weda Amule po Aouli fusia la panga Amule po E tupu ai foi o se misa Amule po Sivala ia ile música Amule po E fa manga ia ila weda Amule po Aouli fusia la panga Amule po E tupu ai foi o se misa Amule po Just think a minute. It could change everything. Think a minute. John Wooden is one of the most successful sports coaches in American history. In fact, psychologists have studied how Coach Wooden taught and motivated his players to become their best. He used both praise and punishment, but he knew when to use each. Here are some wise tips from him that we parents can use to help our kids become their best. Number 1, teach your kids to stay away from wrong attitudes and actions, but not to stay away from you. Coach Wooden got close to his players and often told them how much he cared and believed in them. You know, if we don't show our love to our children, they won't have the security and confidence to succeed in life. If we get angry and make our kids afraid of us, then they'll resent us and not want to do their best. And they'll definitely not want to be close to us. Remember, rules without relationship bring rebellion. But if we explain to our kids that our rules are so they'll be happy and successful, then later when they leave home, they'll take both our love and rules to guide them the rest of their lives. Number 2, correct wrong behavior as soon as possible. Don't wait till it builds up and you finally blow up over something else. Help your child understand right away what it is they need to change. Number 3, don't make the punishment last too long, but make it fair and appropriate. Don't use a bomb to kill a mosquito. And never shame or humiliate your child in public. This can destroy both their self-confidence and their trust in you. Number 4, praise your kid for all the right things they do. Often, the only time we say something is if our kids make a mistake, so they'll just give up hope after a while. Finally, Dad and Mom, make sure that love is always the reason you're either praising or punishing them. But there's one person who loves your kids even more than you do. He's the one who gave them life. So if you ask him, Jesus will forgive you for your failures as a father or mother.
but He'll also give you His love and wisdom you need to bring out the best in your children. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, Fofogamua le au televo e whakasā mai le peninsula i tāta tū le rivaenga o le fiafi o taualunga tuai le tātou polokalamena o le Think a Minute mo oi mau e mai tātou mai le rivaenga o le fiafi o le wa toi fitu minuto toi o le tāle o le tūlai wha tāle tūlai wha o le whafunga le se o tonga o tātou tala mai tunu o le Pasifika ma le lalolangi i le fiafi nei. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama. Ua taulunga toi nama se tautu mo isa mo i le rea sa lua o lo mātango fia pela sulu mai o ave o le la i le rivaenga o le fiafi wha mai ai fo i au ngā ruenga tūta ma whaiva lo filima e mi se la vai a le wha mai no te wha maunta ma te wha lao e a wha United toa i le rea fiafi a wha i lea ia kou se i kau vela mai le lao na i arura i le whirga mea a wai mua na tawhelo wisu wha solo tua i loa ia tale tasi tale lua tale tolu ia ma le wha loa pengkolo kau wha ke ai la sangana wale tau tamali i le tātou bautanga e poto ala tau tai i le timi sasi i la rawa ai Taitea tula tualo tau soifua ma le bantu wola tai au toi whiloa i lumo nu ai le o tuo nu ta pena mai le sao le fionga ia le tau savea ia ma le tātou polokalami
o le ngā ngai fo whaiwai lea whiwhinei ia tau te mafutai se i aulia ia lei tūla e ono i lea whiawhiana nei. Marutale ina la singa o te toi ia langa te hui leo whainga malolonga i le poana nei ma wane ngalu tau mafa te tau au fuala au le taimi tau ai ia ma aua foi le fosia ia a whaia o lo malosi ngawa afa malolo se i koe a koa le si afa Tolo i matautu ma le penisula mai molino le taitu pito i apia si o utaulanga manaya e fe pula fi mai i le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa vali vali le masina se i esu sulu ia Samoa no uatulu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata lato tunele a oma ema ne ilano ole ni na o oma siya ukele Taulanga o Samoa nei ai mana tua pea o polu o le ingole o su o motu ele mawhai nanga o nangalo le tape mali o vai singano o lo o nofo ai tine matama yunga lona awala lau papa le pasina se i esu solo ia Samoa no uatulu se i vai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata